Kila kitu ni mitazamo. Hasa kuna vitu vitatu tukiviongelea vinaweza kutusaidia kubadilisha mitazamo yetu. Kitu cha kwanza kabisa, tujifunze kuwa na mtazamo wa kushukuru. Tushukuru kwa chochote kile ambacho kinachotokea katika maisha yetu. Sawa? Kuna vitu vingine vinakuja kutufunza, kuna vitu vingine vinakuja kutufurahisha, kuna vitu vingine vinakuja kutuelimisha. Mtazamo wa pili, kujifunza kutokata tamaa. Tujifunze kupambania kusudi letu, malengo yetu. Kama una jambo ambalo unaona hili linafaa kulipambania, basi lipambanie kwa namna yote. Sawa? Asitokee mzazi wako, asitokee sijui mtu yote yule akakutoa katika reli. Mtazamo mwingine wa tatu, tujitahidi sana kuto kujilinganisha. Watu tuko tofauti, tuna dini tofauti, tuna mtazamo tofauti, tuna kila kitu ambacho hakifanani. Usitamani maisha ya mtu. Kumbuke maisha ya furaha, ya mateso, ya kuogopa, yote ni hisia na hisia hazidumu. Tujitahidi kujiwajibisha na kujipenda. Asante sana.